Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu dombe Mwenyezi Mungu ike mjuha wanono. Hohanza hahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu ya rijendi ejuka na heri. Wa alaikum salam Zalfata, wa alaikum salam Muhammad Mzee Sheikh Ustad Funji, wa alaikum salam Rose d'Ange. Mwambieni watukufu ya ukaya usiku leo usiku special usolimwensi ya Faransa. Ikaw la plupart ya kusonsipia yaho wanadamu wengi wajihunga huma lahoni aukaya leo feti dumbushila ni heri na baraka. Mwenyezi Mungu ya jahilie ya ukaya ngani wanono huma lahoni hanyo ya rubushile heri si wajeni. Mwenyezi Mungu ya jahilie Faransa rile Faransa chez Faransa itirile. Oui, bonjour Farda Nassif. Watukufu wa Jamalif, je sujet za leo sujet zacho ikao gasina besoin da monti pia wa partage haukaya. Alaykoum salam simaheli nami haukaya. S'il s'agit de la vérité, on va parler la vérité. Daike gezjoli tlaharma ajali umhimu rambe ezekweli. Mwenyezi Mungu ya kiradhi nasi shati mwanadamu kalbushi si mwanadamu tsuna randoma. Wa alaikum salam mama Zaidan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partagez le direct. Gamamboze sujet la ne janjar mo direct. Wa alaikum salam mama Fahim wa baraka. Mwambieni ya ukaya ze sujet za leo gavo na mwenjusi. Wa alaikum salam Bakar Nesrin. Wenji gwambao vanutula muyekala wa sujet za couple. Vanutula muyekala wa sujet za wandu wafanya zina. Vanutula muyekala wa sujet za wandu wa trompeana. Haukaya yeshimanisa wanadamu. Hauyeshiko hambalbala harma kuplu. Oui mama Jamila alaikum salam. Mapesa na couple. Mrumshi. Ishode shiko mbalbala haruma ye dunia. Mapesa na mrumshi. Uye zale uzangala mama Zaidan. Izode ziko mbalbala. Yode maana ikao. Harumaza sujuru wanonizo. Sonsi pia la pipali hatu. Walaikum islam ania. Wenji gwa wankupu. Wenji gwa nzo mitangu. Wenji gwa nzo lakafu. Wenji gwa nzo waenshi. Haunafasia. Watina usimbua. Yesuje ya leo. Nzadza hatu maore. Oui, Saïd Ali, le grand. Njahula Tsambaba. Nzadzatu maore ya lolo ni mwaname mzuani. Mbaba mzuani. Alaykoum salam, shukran Shaban, ma soeur, Mbaba, Nzadze Mzairumbi. Partagez le direct s'il vous plaît. Alaykoum salam, Dini Mouni. Partagez le direct s'il vous plaît. Nemken Siaukaya. Wenji kwa honsoka ya banusi sikakusi wadzima dasna ho sikakusanganya baiki armombalbala wa mauri na ngazi aina komori. Wenji kwa juhanza ukaya bosiji ya wa mauri yuka hasikaramba si hwamba na mingam amini ukaya ngami mimi wa respect nukubalize njema warilenda sheka mzadze mauri harende nayo baiki harende mauri hamanda enai ngera bihorenda mkomori nayo si uzamba wala ntinauri ndraga mjuzamba. Bonjour Amfia wa Said. Tinauri ndraga mjuzamba.
yonga mzambondo ukanga wabonga jojo na mapirati ye groupe ya mzazi wa 70 ans wajola waiho wajo walisovyaze message za kiujewili banda garambao message yenda nai ya tukia ya mzazi maure ya subuti ya rengi mwana hahe ya mzaya daine mbaba haku mzuani ya lala nai ya rwandu wajola garjo uzamba mwimu hamaste watukufu iyo suje ya mwando mbaba mzuani ya za wanasita daina mwanamshe maure mzazi maure e mwana hao ya muhunge na 29 ans walaikum salam salama chéri ngena 29 ans e mwana hao wo mvula bange wo rastaman ikawo mzaza hae yo mtu na ngoma katutsa hae mwana mmea rohoda honi shangwanzo ya tsubakoda honi walaikum salam mama jasur walaikum salam zura katutsa hae mwana mmea rohoda honi bahate mwana mmeye kanza mwana mmea roho yambe guda fanya hazi shaham hatsoda honi honge juma umlisa na umnusa na umgate na balanga boza tsatsaya mnyezi ngajuka uja jazivenu kajukanza jazivenu yendasi lukaya wei hakanza ya viole mwana mshwahe wa 16 ans oui bakomila bonjour bakomila bonjour walaikum salam kafuhami diyo de sujet ya mwandu sujet ya bili wanashohatu wabu wa city walohunu Marseille wanjia harma city ikao yo city ya ufacilite yemru ulona mnariad ulona 50 euros ulona 60 euros ikao ye site international ikao haina mbamru ujonji yabo ikango wanzu wanshio Paris ikango wanzu wanshio Marseille ikango wanzu wanshio aux États-Unis wo Paris ikahunjia yabo hunja sur Google wanzia sexy model olemabo ngojonikiwa zenti nezemiji malanikao do wanzo walo maprostitue waoikaongo wanzo wende wajivize eroho yaho uhunde madhambi wonjia yabo wo Parisa ekahunjisa hunjia yabo ngona bongo jonda butira bongo samo wandu butira bongo ngozo wandu wende nsongo za wandu wende yaboga monisoni henamna wi Fatima Fatikar walaikum salam ikao nusu ya wana shohatu walohunu Marseille wanjia harmaze sitizo walio yabo wafanyao hazi wanjiao bon vendredi Fatima Fatikar wanjia yabo wafanyo hazi wajihuzao ikao nusu ya hao ndao na wabambaza harme arrêt de bus yafunga banu yepu ya banu metro national na paroida bana na wabambaza wabu wa city ikao emapara hao neze famiza hao ngwafikiru kuwa na hao ngwaendao hazini na balango ndo wakansi haruma shambru ili wado para watoa ze nimero za hao wanru wado wapara yo wanzuende ya sterehi hende hatoza 60 euros subhanallah ya umasterehi ishosho ngai pasi walaikum salam mama Nadia ma sœur garjo huja au kayo dio namba ukaya o usiku nafanya ya banu walaikum salam mama haina usiku nafanya yesuje partagez le direct s'il vous plaît ya huwa nasho hatwa ko kanse harme arrêt de bisi valo harme pelu banu metro nationali tika uparo no menasewa ntujo la duanro hao ntujo la duanzani wao wakaudoni para woni menase banda tiende ti balance o malanika wana sho hatwa doenda abo huza walaikum salam haikal wadoni para ma téléphone qu'on va te tuer, on va te montrer. Tu vas voir. Oui les azida. Njanjandani, njatsatsaya, gami harmo mjwa Marseille, gamyenshi, gamjibenu. Misi le tsatsaya. Ingonda, bando usiku ko jaumba, je suis là. Chati parzaze intimidation. Les terreur. Walaikum salam Hamada Janfar, Hamdani Janfar. Na hinga juja jere detaye mbabu wanosho hatu wao wado joka ya deja saru wajua banda wajitu ya haruma city speciali wakefasi hunrama pesa ya ujonjaba zenimero ngizo yao heni ujonji ya haruma city yo gujo parisa zenimero za huwa na washo aluma sei pia wahuzao shuwa na washo kumeru wa wajibaya
kamtswa unaze suraya shawabua hunu uisalise da mfano mon frère wabua hunu pia wawajitata za suraya nusia hao badala wa ormaze city ngabo ormaze city ikaungwa o groupe gwa hunu Marseille i agape hood salut gwa hunu Marseille ngwa huzao gwa umnasinzo karna uvumbo mraya waliyo hamaste karna uvumbo mraya wakokaya hamaste shekana babanu ngwajijuwao na wazie na waruma waji watume na winju hao kwa jazalo hunu Faransa la plupart ya hao wende uniparo allons en direct s'il vous plaît. Ah, ok, sawa. Ok, sawa. Watukufu izo des sujets nimwambie Nyaukaya ila sujera yamba juzi ya husuye mbaba ikao waimrumu wayu autorité comorien ikawe mbaba woi hakai ho komori hakawenshi na mwanamshe mwishie sujet juzi alaikum salam fakihi Abdulaziz ikawa habale mwanamshe atonda mayot ayuhenda bushin hende hazayahula warangi mwana wambamru ula mwanamshe hawasuluhu Faransa banda yembaba diambeha waelewana au kambaba katsonza julhani hene fami wala yamenye hukaya hamitsa mwana wangu ilifanya message juzi lombaga jomvumbua la plupart ya wanadamu wengi rangu harma hunu tula munarongoa rangu hula DJ Sayarongoa wanika yembaba haki ya ukaya bonjour famaji ya ukaya yemanamshe katina droit yafanye chantage wakati kao hakubali harenge mwana hambamru rieleza ya ukaya ika oblige ya mbemga ukaya wembga kabushini ijomkinishiha ya hundwani ajala mbaba ya muwe finalement rifanya message soma ula mbaba rimwambia mbaba ukaya yende harenge mwana ya mrejeze mwanamshe sino ngarjom denonce hakawe mru wa siasa weimru politicien gena bezo 2024 ya sutene mru gena bezo 2024 ya shangirie mru hauyende kandida yeye ikaka jinda renge mwanamsho hatu ya renge mwana uo ya mbeshi ya mzazahe hunu hauyambe hakomori ngarjom denonce alhamdulillah yembaba hani kontakta nifanya message habaturam ye mwana uo ngena ye mrumsha hangu ulobushi yembaba gajaka yambie mwanamshe ukaya wibum nizar la gonzi yembaba gajaka yambie mwanamshe ukaya ngena mrumshe bushi sha a partir rafanye message yembaba hanambia turam hanonesama foto ya he mwana yembaba hambahara abasar zambao hanonesama foto ya nyumeni ikao yembaba habaharem na mwana hai hanonesama foto ikao ye mwana habahara ne mrumsha hahe ulobushini gamu konfie bo mwana hangu turamu manasho hangu turamu e mafoto otse onesembamru bawo mrumsha hangu na mlola bushini lona wana risido shanga ya baba no wazi watu wenjo alo Faransa o jom kinisha bagwa ndao vakansi bushini wende hula wende wasterehi wazaya hula kira dibawe matura mwani para wotla sini mjibu ayo farudu ya nishi votlasi na wakanja mjibu kanauzi ya upara kanauzi ya upara amu mjibu wateju wakaya kanga mjoka ya mzaza mwana ulohu lengi ufarudu mlu ya mwishi alo mama sijua hanga mian direct mda hukana baraka sabu ujua uchindi wende hazini ok utsambe zinji babonga mian direct sabu sava ya hura joda honi ayabo de hilo mama bizu aljo upara na kasi mizima ay désolé ukaya hamjom za zuluhule shabanu no katani pale kana wana problemu de shehitwa ngamrusiwa
wala jauga mjo mzaza mwana ai mzaza mwana woyo bude ukaka hajo bude yado ifu yani budie mi mwana wale wazila pia mwanzo elimu doka ya kiakro na bongo joka mzaza mruka fanisi hai for ones alafu watukufu olambaba hanonese mafoto ya hahe insha Allah hanonese mafoto ya hahe nemnamana heola ya unihakikishi ya mituramu ya ukaya ye mwana uonge tranquili walikum samnola chiko uonge ampe uonge harma maisha mema uokatutabiha na ngedena ye mrumshahe ulobu shini ika uomrumshe ya mlola ya zayawana daye naye uwede ulone mnamwana ya mlelao ya bobo mwana hangu turamu haubu mwana shwangu turamu ika ipasa undenonse hasibabu ndizo wodo uono she mwana uo gamumlelo uo mwana hangu shanjaka ya hanza ya baki komori sisi jojazi kapolumiki hosomwe famia hangu ne mrumsha hangu sha alhamdulillah mzade woti mbeha yuho Faransa mi umpara na nzini mjwemba habari yeka ni rengi mufanya namna nimpare nimjue heli yanshiyo yeka ni rengi na mimru wa umsaidia raili timrende nai shatsuo haja ufanya mesaji hawambia sevre hunifanya mesaji shamimi njaka uhurambua yabo mibu mwana hangu turamu mwana shwangu turamu do hambia ya ukaya wei mwana hangu jelalo mwanahe Mnyezi Mungu jomba mwana yuho Faransa yaliyo shawe itirenge ngamlelo njambe mwana kana ule mzaza hai njambe mwana kana ule mzaza hai njahula tsadam bolo mwana ngujuparjole mzaza hai shangamlelo katsutabiha gamina wanabushini yote shanga ibuweza zako wa baba yako wonjwa lo Faransa yomkinisha bagwa enda uvakasi Komori wafanya eskalibu shini wanjia hula walola haukahula ngabo wana mabanati wema na watoto wema ngwaondo hula ndo wabubu wa visa hao yabonga sino wajomba hatu nazo hatu wende bushini wazawa na wanji wahanti wanawanji hula wahanti yembe uhula yabo izo yemzewe yanambia yotinrabo sione mafoto ya hemwana hata tsilenge mnafoto mzima timbeshe ya yemzade woi yemzade tsaba wode mwana haho hangale mwana habe yabo lifanye gujokonere yaye tsabano kana uhereye mwana shange na yakinya ukaya ye mwana gujoparo johureje shaba sarzamba ye mwana nge tranquili ngule lwango guye shingo haukakati harma manadamu ikao ya somjua shangi haruma mzaza haikao ye mwanamshe ulobushini uo uongu gujo hanzema na wakati kao ngukonte sorsoma ngukonte soma mruma yabodo mwambia na tukufu ya ukaya masha Allah rifanya mesaji sha mzaza mwanamshe haparisa nouvelle ya ukaya haonele foto la hemwana rione foto la hemwana ni mbaba rione foto la hemwana ni mzaza umlelo lo mwambia nya ukaya ye mwana ge tranquili giharuma mzaza ikao ya mlelao mzaze ikao wode mrumshahe mbaba shaye mbaba kajaka yaambia ye mwanamshe woi merci beaucoup Mustafa Karima kajambia mwanamshe woi ukaya ngena mrumshe bushi shamba botura mitsi mwa urangama na nsomba mru uongene mrumshangu gumlelo masha Allah zodi zura kahanz alhamdulillah gamtsaho sama mzee wa hangu wakati kwa message nafanya njahumake respect wala njahudea shatsurongwa d'une manière hezajiri ili ufanye namna ubehem na mwana usoma mzazahe harmwe zafanyishiha karjamba hufanyango wala karnaba ufanyanai shangarjo ya ukaya ce que t'as fait et tout ce qui s'est passé wafanyishiha zina yofarudu riwanenizo rizone sokaya zivili nai chapeau omumunga tsaho samaha mzee hangu yeke message la yuhu indexe ihu traumatize nambia ukaya miti mjewili nisido pa wangu sheo mitido fedhe wangu sheka oblige rifanye lungu solution sar par sans animeni ya ukaya ye mwana ngulelo ane mrundawe ye mwana woku jambamru shawonge na mrumshaha holobu shini urerema foto chapeau longue vie à toi ye mwana mshongar mambia ya ukaya ka tranquille baki harme endola ya heze baka zamguna mtume Mnyezi Mungu gujohuba mnamwana Mnyezi Mungu gujohuba wana udoka surukanga na mwana kujamlata she mwanange mihononi ngulelwa insha Allahu mwana hao gujohurejei jeli mbaba we yahamba ukaya mwana gujohurejei
watukufu na mpartage ye message gari njia harmwe sujet ho wanasho hatu walohunu Marseille wa huzao yekangwa ona mbaiza wa alaikum salam hasbogosi jiheli wa usiku nafanya message kanga mwesheli yao yaho wanasho hatu wakouka ya harmwe wakaudoka ya harmwe arrêt de bus tu prenez po ya metro national ikao mimi tendeti hakikisha si hundu kweli ukawala wa Komoro si heyaba nunga mweshelao tizamba si dénonce depuis ce jour-là walaikum salam mama Yassine karijaona e wanashi wala kwa agenda wasizao ngwa dongoka vieux-port ihondi ho wafanyao wahuzao ye maseho waditsena kwa tsulawa hunu kana bien réformé kana bien réformé oui kana bien réformé ihondi ho wa replier rango siku nafanya message ba banda tifanya message njaka ulawa ho Paris amen apeli za menasi shawona mlewa Mwenyezi Mungu mitidoli ya mwanadamu kwa uja mwanadamu sonmongi ya nshangaze niringringa mitiringringa hiyo mitidoringringa wala mitido shangaya akako usiku uja kabati zijoka ushida zishange eko usiku anzi wa uja ntina kaushida ni échappé à la calmauti. Jamais, oui Elisa Faume, ntina kaushida ni échappé à la calmauti. Yo demana mituram, njo wana nezembe zijilio, haso darmweti ya Faransa, haukaya hundi hulifanya maisha ya hatu. Garanzo rivuki, watu wavuki, wanasho hatu wavuki, wanashi watu wavuki, wajaza hatu wavuki, rivuki haso nsipi. Watukufu wa jamalifu wanu wanawasha ikao ngwa huzao ngwa grupu. La bobo nifanyo mesaji ngwa jijua. Haukaya banda tsambilwa sini kwa zetrasi. Wasanga muajuo suraya. Wasaya miwaona. Wawangu ikao watuzalwa banu la priparia hao. Wawangu ikao nusiaha wabil mayoti hojabanu. Wawangu ikao nusiaha wabilo barini hojabanu. Wanjia harmaze siti kao wohamba wanos, wanjia harmaze siti kao zohamba sexy model. Onjia sur Google hureme sexy model, gejo hezi page, e kawe intelligent, we intelligent. Kao na upezo matu, gojiramwe page u click, e ka hu clique, ngono o wanasho walo yabo wa haina mji. Paris, Toulouse, Lyon, Marseille, gizu abozon se peya. Gowanzo Marseille, gondo bala ha Marseille, pic, ou cliquez et ya kazo Marseille. Et kay kazo Marseille, kazo ka 350 prostituées, ou allo en ligne, ou wazung, il mélange paya. Onjia ya bongo siho, gojo parisa o wanawashi wa Komori, waji inscrive harmwe site, au kawo watsatsaza zesuraya. Harmwe site yongi obligatoire ou benue ye koria hao. Gojo jua watsatsaza zesuraya. Harmwe site yongi gojo ubuwe. Uicharazi ya subhanallah harma siti ngo jojo fanya ngo zontipia daika ujofanya mna video udobua ujonesa yo ujo mkinishia wa Komori walo yabo watataza ze suraya ongwa wanos watataza ze suraya zao mruya tsuaramba ukaya siurambulana ze nimero wanjia yao wenji kwa jamba botura ya bongo oneso wanadamu wanji wande njamba mruyende harma siti au kawe henda ngo Paris les brésiliennes ngo Paris tout alors ngo hundu na da motipia ces numéros zangizo affiché je vais essayer de vous montrer un peu et kaitsoka ntsinautso bloquewa ye message ngala da betsali no bisoi va au diable au cinéma. Gamumone soni mbabi yesiti au kamituramu ntinauzi ya howana nezembi ili Mwenyezi Mungu ya jauripua nelebaya ya jauripua nezembi ili zichange gamjonga makaseti na majingu waduhaba mkubaba kala okado kufanya unafiki untina ufiki bo sinema yinde realite bo jingu ule ya ukaya ngasarmati garanzori rivuke hadua
Mwenyezi Mungu alihifadhi. C'est ça ce que nous voulons, bokaseti. Kutsona ya ukanga sibanu iliri harazizane zembi. Riwane ne zembi. Mwenyezi Mungu alihifadhi. Shajindu hamada wako jom kunishaka. Yode bazia hodwenda orenga mapute. Monzi anofanya uchamfu. Ujabo kutsona kase la réalité. Masera hamada yanu. Gamanzwe bazia hanyu. Olio ya protejo anasho hanyu. Mkaende nyo anasho hanyu. Shagani hama ule abamdo sutenebi anasho hanyu. Wadodo fango sondizo. Yekasi kaja warongo za wajongo za nidewa. Bwesine wale wambandora nguwe. Wena mbloqué bano les de Berlin. C'est dit Ibout, c'est dit Brahms. C'est qui lui ce mec là? Ibou Brahms va au diable. Nagi jom kin choqué de bazia. Et quand on a mrumché bazia jom kin choqué bazia, udo an, wendo adon jarma ze site. Prostitué madame ngwana shot mo fanya uchafu. Kama bile uzekoli comme twanza mo réalité ka c'est pas normal. Ngabana da mama jindu wala hitima. Iba nubandazo nguzununga zenda ngamanzo na shohatu. Wa yeshinai, wa bakarma fisidifu. Ritsabe il ça change. N'importe quoi. Ma jindu ni hamada ya nitim bloc, les jindu ni lo. Que jom kuni chake de bazar masque nem rumsha. Jo keke de bazia. Gam jombavi, ni moniste ni esiti. Chantina monesa ni numéro za ho na showa. Comme Joe du Dobrier, on est comme Joe dans Paris. Mais je m'en prenais cher. On va l'aimer, hein? Ha? On va tout kaya. Yewa mboze nongo jisabilizi change. Mwenyezi Mungu alihifadhi alaykum salam mwana bahati. Ili wanashotwa kama vigilante. Warentu ufanye mafiti. Ngujuhunga makaba bwana makaseti. Uli yamba masha Allah. Oui Adija. Majindu hamada nukungwa jula hasara ubango ni kiyama. Watukufu garongo zao o wanashohatu walohudu Marseille watso ustehi zekoli zao salam mama Zain watso ustehi uwawazaya watso ustehi communauté wajilenda juzo la uhuza wajilenda wanawashe fasil ikao yebazia hao kwa tsona ya ukaya vomie wastahamili nonroma hao vomie wastahamili nezefami za hao vomie wastahamili wadojwa ya ukaya mrumshe wendele wanada matimizi wara roha tsanu par jour wakana uparo joka mwema et santé yahe hata jirlawe dunia. C'est impossible. Kana uparo joka mwema et santé yahe hata jirlawe dunia. Gasida sina wanga. Leo ngasida sina wanga. Ikao winch wakauzifikiri wakauzifanya wende uniparo haibubumze bushi. Hey ngebege ubayo hey Mwenyezi Mungu anike hatima njema yarnike musomwema. Wanasho hatu kangani hunu Marseille. Winjo hanyu kamtujistehi. Kamtujifikiria. Kamtuona ya ukaya. C'est pas normal. Humdu jirenda. Yaji laisse faire. Na banu wazaza hanyu wajuanza maudu jel fanya nyikumbi da sina nyi. Wazaza hanyu wajuanza maudu jeli mloleni. Wakati kaka mtujisikinia. Shagani yabo juma ufanya tarahafu. Na uhuzezi ungo za hanyu. Ili haujifanya pib. Mwenyezi Mungu anike hatima njema uhanze Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu alijali jukana heri hun duniani. Aliwaambia ya ukaya gamjo unienga mpue makalboshi wahanyu. Waje wanikaze bahanu shanda mi haundani.
abonjo to botira bogora ne sona de nsone samruende non ke inuke pekeo watukufu wa chamarifu gardungao ze suje za hatu rendele rambie wanasho hatu ya ukaya na mzie helibi nefelimbi bamweshele ya ukaya ngabo wanasho hatu watutwatiti wakana 15 ans wadoka beldoma wakaudohuza walauma lahoni ngabo mazababi watimizi waili hata wararu wafungwa gabo mzima ulo piruzo hata basanga mweshile video na paro ifanya haukaya wende wakanza wende wa abuse wende haurenga watoto watiti wa Komori ikao wakauhuza gwajamnika ima pesa ya bidiwa mnike banda hamba haina mzima gwanzo sa ero banda gwamrenga wadi place wende wa mzini sa wamnika sa ero ema bwana wala wende wa balance wa ngabu ya sukana papier ngabu ya kana séjour ngo mago ban zinrongo ikao zirenge mvuhunu Marseille alaikum samki kimaweni wanasho hatu wenji walo hunu kwa tsu pense kwa tsuona ya ukaya yesharafasha mrumshe gisho très important ikawa na washwano wenji maudungwa jo jihansa ukangwa nzo walolo ni wanaume wa Komoro wabengwa nzao nyikumbi wanashwano wenji ngwa jo jihansa ukaya maudu ngwanzo walolo halal wafanyiwa wajibiziwa wangu ikao kwa tuji respecte wajihansa ya uhuza ngwa mna grupu hunu Marseille yabonga mlitse mwambieni wenji wa hanyu gamne juao na mzi parce que c'est honte kamtu na tahaya kamtu pense et santé hanyu mwanamshe wendele wa usiku wa kamili ni wandu watsa na wandu sita c'est normal na mkila dibana sho hangu mjirespecte na mkila dibana sho hangu mjifikire ukaya wenji wa hanyu mlolo haunga mlolo honga nyina wana wenji wa hanyu mbirima yote hoja hunu na mjifikiro nda ukana baraka mwende hata mjinklia harmaze site international hautata za sura za hanyu heni ujoka hanza ya ajia latuf Mwenyezi Mungu narniki khatima njema bwana shohang nsibano homakeni respe nsibano mtuzana adabu gami banu haurongo hajiku ili hani mdujonishia ya jifikiri ya ukaya haruma jelsa hemaish hunu jajeri ani haini mrajajia tapale rilawa harmansi ya kimaskini rilawa harmansi ikao karisina hunu ya ujoja hunu na lolo ya hunre maisha ya ujoja hunu na baki yaliwala kafu ya hunre mbayin eridhikia shahomru hende hata ya jihensi ya ikensi armazi aerodobus ya dohuz wake group vous n'êtes pas honte wakati kanyu jodu gana waili wararu mwabaga mudu mafanya uchamfu hau mafanya mwaname uchamfu wakati mimi tira mga mludini mwambie gabo grupu ya wanawashe winjua hao baada usiku nafanya message ya mwando wanti pia hani mru wakaunipara tika upara hao menasewa tika upara haringa intimidewa shawadiwa za kangwa intimideo solda gwashangaza mwaneda matijo shangaziha gwashangaza mwaneda mwikao uwe ya mlia Mwenyezi Mungu basi chati mwanadamu ijo mkinisha kazo nizi hawara za hao ijo mkinisha kaudu wandu wafanyao haziwa zima yabonga mrudite na nrejeze yesiti ya sexy model na wanos gizombili sexy model nga wanos wanasho hatu wenji waji inscrive maze siti hizo ikauza siti hizo ngio obligatoire utoweza nguo shawa wajitata za suraya ili watirambulwa wenji upadwa hizo siti hizo ngwao harumwe miraya hao ngwahu zao ngwajuli nao emiraya hiyo gejulihani hao garambo wa Komori ya ukaya hewa nasho hatu mapesa hamanda yao kafai kuna uja ukaza mzaza hao bafuta kuna ujua uyatoa swadaka kuna ujua uyahenda heji gojonda wahe nyumba mapesa hamanda yo nyumba hiyo ya kiuharamu na mzie baurisa gaziri sao unjwa nasho hatu ngwao mahala ni kwamba reforme kanabier ngwahu zawe masihu unjwa nasho hatu ngwao iho viepo ngwahu zawe masihu badala nushi hao wakavanu metro national tsende mimi hakikisha tiwaone wallahi na Mwenyezi Mungu winjwa hao banda tijatirongo wabanu wabambaya rema Afrika wakaudoka yabo riwa Komoro wakaudoka yabo abaha kwa wati vanu metro national karbunepo arme are de bisikao ngio yabo wabambaya rango usikumi na rongowa zende hata wajakaula wa nopara ni numero mbali na mbali garjo huonesa on va te montrer garjo huwa sha alhamdulillah
tulamu yoka ya mondiani ata 22h à 23h ge rentre et quand vous rentrez et quand donga bus et quand donga metro yohenda hemindu yabonda bona tawakali Mwenyezi Mungu Jabbar waeche gamwambie bwana wangu nsuanza nsite mira ya ikaudo mlio pour vous protéger avec le respect nsuanza nisite mira ya ikaunga mweshio hakwana damu piangu wa jomjuani na mkera dhuonda hukana baraka mrespekte ye dignité ya hanyu mrespekte ye personalite ya hanyu mjistehi bahatanga bwana ume wakumo wodo unatahale wajodo mparani wamrengani watsuona ya ukaya wandu wanashahadu lewo para mwanamshe mkomora ikaw hajito wangu huzo shaweti mwanamshe wa mdragi haumsorteo haumanzanao shawe mrubasi wa mbahatish wajua kangu huzo ngo mpare mwambie umreakili umwelezi winji gasida sina ngarbila nao dasinao memu wanduga laulia nao gwafikili wanu kari tsujua winji garbila nao dasina ngaruona uzuwafanya ngarambo uzuwafanya wanashohat savatiram na bongarambo ya ukaya dojo ukaya ngamhujua izorendao dojo ukaya ngamhurambo izorendao utsonoka wanlaulia honziani balan tsujua izorendao ngamliditse na ni urongoze bwana mshohangu ngamliditse na ni mrongoze ni bwana mshohangu na mlie Mwenyezi Mungu mkera doda hukana baraka mfikirie sante hanyu mfikiri wa unono hanyu haukawodo ulo très important mfikiri wa unono hanyu haukawodo ulo muhimu mwanadamu atende hatula sida yatende hatula wade maudu hanjama wade hajotsonga yatwe owana neze fami gamambo anashohangu la plupart mlo hunu Marseille na mzie ba deja ngamjuliani hao na mzie ba deja msamrambula nimero nzima na ipara osikuwaja na ya sexy model ikaw ye mzade uo ntinambu mahalani kaudi anshiyo lihadisi harambua lejila hangu hani kupeye telefone njaka umpara ilini mnike conseil non simpara ni tante vangu kaya gujonabio mahalani nende eka hunjia hure mesali ya nimero ila kuku yo hubeshe adresi o mahalani kaudu yaliyo mihani beshe adresi bada tile mesali kuku wakata nbeshe adresi tipara o wakati mimi na para ya jusa nrongo wao harambua le jilango kale jilango lingilo international kabati manada mubai keti fanya vocal ngujoshila rambo kawe tulamu do urongo hani kupeye telefone hani bloki haukaya harambo kaya mide na para subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima njema bwana shahangu Mwenyezi Mungu narnike musomema bwana shahangu Mwenyezi Mungu alijali yokaya si wanadamu wadoshe lizizane zendo na ilizi change ima kaseti ne makalbo shwa kwa na ukakonta haukade bazia hao gamjonga wanaume wengi wajoho ya wanataki wandeye harma komate lokaya yode hazia hao kwa unaondosha hao kwa unaondosha malahoni wohanza wadohenda ufanya ngo sondizo ili wowo wake kwa fikiri uondosha unwana hao wajona kama ntula Mungu wamenyeleyo ntumenyele yani bo makalbosh gamwambioni Ezekweli nzie basava pa urisa urisa jusqu'à maintenant gamanzoni bouesiti ili mone c'est vraiment trop putain nikesuke watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yani nike musomwema ho hanza robbal alamina ya jali wanashatu kaudu wafanya bataninu
wajirenge warenge wazakiliza hao zirengeleye wadojwa ya ukaya gwameteo ye via hawa danger gwameteo ye via wana hawa danger gwameteo ze famiza hawa danger aukaze famiza hatu wariru mulje hunu jeri tsahe jeri tume shakwa jamwambia ni mje hunu mje mdunge uchamfu mmete ze ani ye ezungozanyo en danger gamlongozo na shangwa lo hunu Marseille na mzie o uchamfu kanga mufanya o harmaze arrêt de bisi masi na mzie o uchamfu mufanyao haruma ze siti mjihuzao na mzie o uchamfu mufanyao haruma emalaho ya hanyu hauhuza haurenga mapesa gamvumbo mzade toyi mzima désolé msumvumbo dzina che mzade woyi we mzade mdumdu hazi ya saki mizi dans le quarantaine wendo ou le bel demain gamzambo tsena gamvumbo amambiyo mzade tsolona dans le quarantaine wendo njaparo joha wala njaparo hutsa shazia baulisa zia sevule ngorongwani wa komori basi zia baulisa njakanza na beshanga mabopaso hu continue kutsona kaulisa we mzazolo bel dome ngamdodi tsena nzambe gawe bel dome gweshi bel dome kutimwe comme titi ga dans le quarantaine ngo wendo zia baulisa zia. Ça veut dire quoi ça y est la tuif? Ou gam profite nous hambiye parce que kuti motom tiki gam raz gam profite nous hambiye gwenshi bel dome bo mzaze wewe o wakomori wenji wajaya bo deja wasawa hujua wa hurambua zia banga wemdu hazi zia baurisa c'est pas bien, c'est pas normal mais le cœur parce qu'on va signaler zia woti ujewil woti utabasamu woti utovada munga mlitsana mwambie ni bo komori woti ujewil woti utabasamu ntumfede aucun njamvumbu mji njamvumbu dzina mais le cœur mais le GM parce qu'on va signaler benga mlitsana nuhambe mzaza hangu mwana msho hangu zia gawe bel dome kutina hazi uifanyao icho sio ka ureseve wanaume wa Komori wajia bado ni kama pesa ida hata mavaze kwa tukiwao izo mana wokutsutsaza kutulia yede bana nzono hambe mwana msho hangu bomzaza hangu alaikum salam fahaya zia utoreseve mazababi haina usiku wandugu watongo ujaya wa kutuona haya yabongo juhambe abo mingi ngamfanya ujawel haunga mhutazo ajali ma sœur nzaza hangu grande sœur s'il vous plaît gawe dans le quarantaine ngowendo zia horeseve mazababi yohaho zia horenga 50 euro na 40 euro zia horenga 30 euro ohaho zia baurisa zia ngamlitsina nuhambi njahumake respect parce que njahuvumbwa dzina walaikum salam kala robe ma soeur njahumake respect wakati ka njavubo mjiwa shaga mvumbo mraya ikao do uliyo uyeshio ransi da urisa ça va pas wanu wafanya waloma jeune walona da mumbitsingaru warongoza ongera bemlikao hujihansuka ya kutina ujo ufanya ichochi de kauketsi yabo watoto walo boulevard nationali watoto walo hunu Marseille heni ujo jabo mbulie nyumba subhanallah ça c'est quoi ça njakaanza nuvumbu anivumbu mraya uliyo wewe rango walema jeune wanu nsuvumbu mraya shanga mprofite nivumbwe wewe nuambe 40 ba ça va pas nuambe ka ça va pas Ulysse ma sœur kutimo tom titi ngo insiste ngo pardon na bongo no kanga mukupeyo ngo ngobona de mu bizarre arrête de m'appeler hey allô. Ça va ma soeur? Voilà, on en direct, maintenant on coupe le téléphone. Ngami en direct, maintenant on coupe le téléphone. Je suis en direct. Amjo ou pas? Nyesi muna neke khatima jemana mwisomema. Wiyaka witi motom titi ulona 20 ans. Wiyaka witi motom titi ulona 21 ans.
Waka wuti moto mtitulo na 30 ans. Shali nu 2000 jihansi ya ukaya. Mutujul bako hahe. Yado para mazababi wahenda. Vahe mazababi wanukwa tuna ukaya. C'est pas normal. Wai mrubani hamzaza hatu. Hawai mwanamsho hatu. Ibidiri mabeka izo kazirenda. Shandi zoheni mrugondo banenda na mumlango. Habuli wa turaturu. Husijiniha. Kabati mazababi atojo uko wajangwa wenji. Uwajai hungwa wenji. Ngwa huvumbu waona hii. Gamprofite shobe hashunu kahuishia. Uyelewe urensi. Ransi mda ukana baraka. Si ransi upande hima ye watoto. Ika uwenjwa hao ngwa nijua hao. Ngwa uhunu Marseille. Harme miraya hao ngwa zifanya hao. Ngwa deplason nda uzifanya. Ngwa eda harmaze loteli wazifanya. Wajitlia harmaze siti ngwa jiuza hao. Shanga mprofite nivumbue wewe. Omra ya ulio we mzaze demi mama ulo bel demain utso fikiri ulo juma urenga ma jeune et ma jeune wa watoma dégoûtant ha watona ukaizo kazirendwa shaho recevoir na usiku ha wanduna betura mungo poshe unzo pashe o gamu fikiri sante e ya pasho ya vumba mrudina e ya pasho ya vumba mrumji zengo zangu zohenda discret zohenda hamaste yede mana mimi ni reprofito na bi mzaze wakanja parum la sa message. Njaparo mlasa message. On l'a oublié, mi ouvia. C'est vrai. Alors, tu parles du mal, mon message, njama dégueulasse. Jamais. Je peux pas venir devant. C'est dégueulasse. N'importe quoi. Nyezimgu na jaili e message yangu inu uishie mzazi baraka. Ndahukana baraka. Nguya jaili uyelewe. Gojo jwa ufanye ménage. Gojo jwa usimbu. Unrema pesa rahana ukansi uje ulide ma jeune un jour wangu ajo dégoûter honti pia un jour wangu ajo décourager honti pia kunaona hata mzima ya jiabu ngojo jionaje haukayo jwa ulemeza yo jwa ududusa yo jwa urabisa ya wazia zia amlitse no habezia mdauka na baraka yoti hazabidi mru yaifanye gerabe mratimizima hamungomi ne mwenda yoti hazabidi mru yaifanye sahamrume bago jonga mrumia hulole eka kujasa wasijini. Change mda hukana baraka. Watukufu ngadorma deuxième message. Deuxième message ino. Nu jwa abantu sisufa na songo wa maure. Zembi kaudu warile, zenjema kaudu warilenda. Haukanga amino ukai hason sipia. Wanawashe wenji wa maure. Waji ani warinika maisha. Wababa wenji wa jomba wenji. Wasahilishi ya wahundu maisha hunu Faransa. Hasibabu du wanashatu wa maore. Wanashatu wenji wa lolo wanaume wa maore. Wahundu maisha ngarshukuri yao. Wanashatu wenji na mazababi wenji na wajombatu wenji. Wakai homa yote. Waja hunu Faransa. Oui, mon frère, le grand DJ Sai. Ça va mzi. Waja hunu Faransa. 50% au 60%. Ya huwa komodi wenji wa hawa wabiru mayote hoja hunu maisha. Badala watsanganya maisha. Dauna wanawashi wa maore. Watsanganya maisha. Dauna wanaume wa maore. Izo pia karna uhiba hasana. Wakati kanga joka ya owenji, owai wamenyo wema hosomo wanashatu wa maore. Haukama zababi wenji walolo wanashu wa maore, wahundwe maesha, wanawashe wenji walolo wanuwababa wa maore, wahundwe maesha wa waransi, wakawa wendezao, bada wahundu maisha hao, oli ya ubaki dauna wanwasha hao, au wanrauma hao. Izo pia si accepte, si ushukuria, si uhimidia. Masha Allah. Gasi wenji unumanga, heni mzazo kukumona, hau wenji, a 100%, DJ Sai hamba merci, hataye handu, chapeau le glas DJ Sai, t'es un homme honnête, mashallah, ika o wenji, wayeshi humayoti, walo unumanga, walo Marseille, wazaza hatu, wahunu maesha, hosomo wa maori, chapeau si ushukuria, shale o, garijori ke kontru ya mzaze maore tsoyi ikao hafanyamba uchamfu ikao nsu amini ukaya gabo mzaze maore ya jo oze azifanye haunsu jo kamzaze 70 ajo subuti hata ye nsu amini kajo subuti kamzaze 70 ajo subuti afanye izo mzaze uyafanye mzaze atu maore mwanamshe maore ya lolo ni mbaba mzuani ya lolo ni mbaba mzuani ikawa mbaba mzuani wa hamlola waishima yote wadunga na no wana c'est vrai ye mzazi maore yani ke mbaba mzuani wa imape maisha
wadunga na haukaya yembaba mzwani ngena dans le 56 ans 57 ans emrumshahe ngena dans le 45 ans wadunga na ujahunu Faransa gwaenshio wazaya wanasita emwana ye mhu ngena 29 ans emwanamshe mtiti ngena 16 ans ikamo gonma usiku watukufu yemzaze yemwana ye mhu wo yekala wahodahon wo banda ngena 29 ans hajojua ya lawe yabo ya deplace ndatsa hehazi nzazahe kanza emwana he uwe yafanye hazi ye mhu yabwende hata hatsitsa zenyile hazirende nkuu hazifanya rasta emwana he mhu mwanamme yeulala hodahoni ngena fukula hai ikaubidi kawo yafanye baki ya hunde kaja poursuivre ikaubidi enda ma formation afanye hazi mzaza katsumbulia ikaubidi enda atsahe nyumba mzaze katsumbulia yababa sado wanadamu wajuka uyele wa pourquoi mzaze yatsuka umbulia mzaze katutsahe mwanahe uo yalole au ya rohodahoni ulambaba haeshi nguono phénomène nguono nwekao zilodahoni katsuyele wadane mrumshe heli ye mrumshe ya gato ye mwanaha he mwanamme ye mhu gojojua bomzaze ugate ye mwanaha ho wanaha ho wagat haukamimi maturamu gunono hama je suis un bébé gunono mna mwana mtiti heno wakati anipara bomna mwana hangu heno wakati anipara nguni kokonse umzaza hangu katsu amini kanga mina akili shaheni wakati anipara nguni kokonse mwamba boma bantu bezo minga mjuo boma bantu bezo nga mwelewa shamzaza mwana kaja paro hisa ya ukaya mwana hatimu akili mzaze etu hantike mwana we ingena shampuziza yabo maturamu heno wakati ajoni para ngutsongo na ukaya rahanja hatimu akili yabo ngujuone ya unene za zinji ili zia utijoulawa dofahamu webde mna mwana mzima lonaye utidorongoza wangu naye katsuela ukaya miti mjeulisha ngono ya ukaya vomieni mrongoza ni protege nzaza mwana kaisa dahi mbaba hadofikiri wale mrumshahe maoreola gu protege mwanahe mwanamme hama haba na nyanzu ya mzaze na mwana subhanallah ola mbaba mongoni usiku ola mna mwanamme lebuzidu mella hakanzarenge emwanashe wahe na mwanamshe wa seza ya mviole hakanza ya mviole nabo hanza ya mviole iwe mapara wakayao shambe sehende haremele jani lahe haja hanjofu kana mwanamshahe ola mbaba waishia kiona emotola kutsomba lesma honja hula ndu wale mwanyanya ye mhu ulone 29 hakanza ya lale ni mwana ulone 16 ans ola mbaba hareme emwana hae baada hamreme hamenase hamamba gujula wahu nondeza obauti muaji ola mzaze mwambe ukaya kanauroha katsoroha dagonivan habe kutsona kagwa tsoigwanzo abize mwana mshahe ola mzaze hamwanilia eza jili hindu watukufu subhanallah oyi mzaze maore honto atwa iyo titwabia ya hoa mzaze wa maore iyo kwa jaheya niyo bahata mzaze wa 70 ans izo kajaheya nizo désolé baze bidezite sawa hata mzazi wa 70 kaja josubuti azifanye ngam amini kama mzazi wa 70 kaja josubuti azifanye watukufu imbaba mzuani wala ulambaba ikao yashinda yafanya dans le 31 maha mongomiraru hau maha 25 na bahindu avec sa femme hafanya wazaya wanasita e mwanamme ngena ye 29 ans finalement yembaba hajuha ngwendo homshanani katsuone mrumshe haishia mahiyo hofukoni heda hundwe mrumshahahe ngulalo daene mwanahahe yemhu wa 29 ans subhanallah ola mbaba mzuani mguna ripwene shari bangar aminoka ekado wanashua maore ce sont des femmes respectables ekado wadzadzwa maore ce sont des mamas sages ikao wowo waranziza ri amino kaya kat urenda nayi o si wakomori dirarendo wa maore nayi hauhunda makiltasina maesharo waka warenda zako o wadzadze wakomori ni wanashwa kwa komori la plupart yao wahundu maesha hosonima o wajomba hatu wa maore ni wababa wa maore wa waka wende zao
wanaume wengi wangazija wanzuani hata wamwali walolo wanawashi wa maore wazaya wanadaona oli ya ubakida ono wana wawaransi wende zao si ukubalize njema maore warirenda shemzaze woyi yaweka na grupu wajoka ujua wajewa ntsune wandeye gamabye mzaze woyi kaya honto atwa kujaona haya ye mwana hao mwenye wa mzaya hombani hao yude mana utwanze mwana hao ya quitter à la maison. C'est pour ça que tu aimes pas. Tu veux pas que ton fils sorte à la maison, aller chercher une maison ailleurs. C'est pour cela que tu veux pas que ton fils aller travailler. Tu veux que ton fils reste à la maison, de trouver l'opportunité, le moment que tu... Non, tu vas éviter de parler en français. Éviter de parler en français. Yude mana wewe kutwanze mwana hao bomzaze wa peu. Mkumama wa peu. Utwanze mwana hao yende afanye hazi. Yude mana mzaze ulide wawe. Ututsahe mwana hao yende yatsahe nyumba. Yude mana utwanze mwana hao ya lole. Ye mwana ola banda mbaba hahe hanjiho fukoni hahunduba langulalo na mzaza hahe mbaba ya shemeza mbaba ya sikitiha ya motola hajuha hata base mbaba hahe hareme mbaba hahenro hambihi mbaba hahe za kweli ola mbaba hajaharangwane pompier ya Latif Wishad Benjadid ola mbaba hajaharangwane pompier hakana mwana mshahahe yoka arena hajuha hadeplace yende hula banda mbabahe haulawa mwana mshahe wode anipara dayena yembaba banda mbaba ngola pitali hauneleza yezajiri habatura mungu wambo shautibubwe mru mshahangu bahaina rongo zajiri wode mzaze waho wana hangu wode mwana hangu sha secure pure do ulala dayene mwana ramzaya wodo ujiro boturamu eski hadisi hamadi ukajaparo ishana mwanamshe maore kajaparo ishana mzazi maore jamais. C'est la première fois. C'est la première fois ya Latif nyezi munarpene shari nyezi munarpene shari buya kanga ye dunia ya abasa mruka tsuona mru ya bidiende Burundi daena shade mwana wa mzaya ye mwana wa mzaba kujonga botura okula nguzanguoni haukaya zinu dezerongo ikawo zimanisa wa ulanga mrumshe shahawa Burundi zinde zimanisa mapesa garambie mzaze maore woyi etwa bianu kejahiana wa maore etwa bianu kejahiana na shwa maore gajo hakikisha amin gawajobu hamasakala vana mabibi wasubutu ambe ukaya. Tu n'as pas dit à Maori, j'ai jamais insulté les Maoris. J'ai dit toujours de la vérité. Watsina ou makim le respect. Ça, imzazoye unishilia sur le certain. Nous rambe okaya honte à toi. Honte à toi. T'as pas de cœur. Des mana hao mwenye humzaya. Des jangawe amoureux. Yemzazamba botura ranguhade yo gate mana hangu miushangaya. Katina nogo ya tsofanye mwana hangu. Katina nogo ya tsohule mwana hangu. Ne mwana wo hakanza ya viole mwana mshahe. Mwana wo hakanza lali ne mwana mshahe wa Seza. Ya bodi joka ya bidi runda solution ya lauda honi. Nzaze katutsahe mwanamme ya lauda honi. Nzaze katutsahe mwanamme woyi yendia fanye hazi. Nzaze katutsahe mwanamme woyi yendia fanye formation. Ya bodi deja mzaze nge amoureuse wa he mwanahe wanzo mwanahe ya loba kivala. Mbaba yoroha ya hundre shabaha ya dulala ni mwanahe. Na imana ikawa ulo rasta ya titsaze nili ya bonga joka hata bange gulivuru ya wema na wei katsi mwema yespri izu ya fanya o katsi mwema katsu benza she mzaze do ubenzo mzaze de utsona tahaya mzaze de utsona zirisao garambie mzaze maore woi honte à toi indarenge makalboshi ne magadalo monziani indawarenge yiwanada mwana mwalulu monziani shahurenge mwana hao kutwanza ya lauda honi badangwanzo yake mrumme libana hao mwenye humzaya nyezi mgunari sitiri bahele jinduli mnia juyadu gimbadahi ya mnambwe na mbwe ya mbihe ya bonga mwele wakaye mwana kajaka mwema mzaze yomhuli ya omsi hende havuru hamtsengele ya hoitladani hauka mzaze de ya juha ya henda gamjo mfanyi mjo mabiani kiswa ya jirinzuani
haukanzuani huladu walala usuja baike ngabo zinji zenda urutso wana wa revendique gabwe shoyo tsikangazija 2015 gamingazija komo bende tsikangazija ruono shababi ya zingara hitwa shahe mwanyanya en plein rue devant tout le monde shahe mwanyanya tulula mafoto ya zingizwani wanadamu shilade shehitwa shahe mwanyanya hashizingara helini nzuani 2015-2016 gamumbione zajiri wanzuani wanji kwa jwe shele ya ebala kajajiri mironti je sais pas ezi fanishi haje ye mzaze gabo mzaze ya zaya wana emana hahe ye mhu uomle vimaji emana hahe ye mtiti gena wana gena mrumme emana hahe mle viwola haina wakati wanruwa wavinelesha yoambi ya mzazo kajidobrie watike mruhoda honi banga mwanzo njenla lenawe ola mzaze mzuani hadofikiri la betizi dizwe mwana hahe yonda bala habala kupukupu hamwabi ya mzaza hahe ya ukaya lala bwetanda juu ni uheye kujalala nganjo huwa ni lini uwe ni wana mane mruma hao ni wabahatisho nzani mzaze hakatraumatize hakaukubali yolala ni mwana hahe yola yende hata mzazi hakawona ukaya yende helini juskaka mwana na mzaya ujobanu haka mlevi yalo mlevi mazi waiti mwana inu shetani vomye na biye mruma hangu na biye ni wana wanyanya izo mwana hangu ye mhu ya dongo jani fanya wana ola mzazi ola hasiyabo yo hadisi vre ya jilinzuani ola mzazi ola hasiyabo ye mwanahe haja bande mwanahe haja hapare mwanahe amambia ntukaa vanunga bono gusiko ujile hundahoni zinto hamu hata mjukufa hamu emanyanyuho haina wakati ya elensha ya wadhiniwa yocho jabanu halaza zamvu halala nami yobala shononde na mangali mwanahe hadi solila mama est-ce que c'est la vérité wallah ya bole o hanambia ukaya walaikum samdami haundawe haruma 19h30 volesha ntsiwatike mruhunu indiyo jaha pari samroda honi hunu ngujo watsinza ya nitsinze baada gwanzu jafanyeza nongoza ye mwanahe ula ye mtiti handi solila ngujo nekasa sekwasa ye mwangu gemlevi hata ngu oze ya subuti ya jadula na mzaza hato wala wabakivala dena mbaba wanjuma fukoni watata yangu alinda waone kaila hadisi yako ni mzazi ya wambia ola mzazi habaki ola mwanahe hanjia habaliashi la sononde hampara mzazi hambanjia heya botanda juu vazi ola mzazi hadiso mzaba nso utinza dahibo mrohangu ye mwanyanya ola hajuha hamjia ye mwanyanya ola bada hakonfirme kani hadisi ya kweli warenga na hobo nsibana hambohe sononde hamtsinzi helinu hata hampuata shehitso hata hashijusa yenyuba izingiziwa omji utsanganya habalele shehitso shahe mwanyanya hambia wandu na mtile mafoto ikitare haukawaide mwanama haabize mzaza hangu halala na mzaza hangu hakaudojo lala na mzaza hangu mzaze harambia njajo mransi ya kanemuo hapuwashe hitwa shahe mwanyanya wanadamu pia ngwa jowe ye tarehe hiyo ngiyo nzuani kabati mkomeru tso ujua wakati kao ye moto woka jatataya shazingarashe hitwa hatile mafoto habashide hitwa shahe mwanama sifanya gamifieri haukaya waika jao na nziro hobande ya exitehe ya lale na mzaza hatu wanadamu yotsi pia wamba shapo hateda ula ya komori kwa jamfunga kaja fungwa he aksuheli ya jiri yabonga jo yoka mzazi hamandoi weidi akaupihe mwana hai ye mzazi maure oi weidi akaupihe mwana hai ye mwanamshi maure oi weidi akaupihe mwana hai yasubutie mwana hai uluna maishirini na mine katsumbulia enda sahaz katsumbulia enda fanyaz katsumbulia enda yalula shagwanzo bakoda honi finalement ye mrumeda mparisibu ya lalao ne mwana haho ya huzaya ye mwana wa mzaya ngulalo da wenaye finalement yadunge mbaba haya mbihe yadunge mbaba haya muwe banda mbaba mparisani Dieu merci kaja moya hafa tapa ontu mzazi hamadawe shahawandashi mwanadamu ya hiya usumu mwana shahawandashi mbikanguro ngomana ya mwene mrumme yudi mana warengi mwana hao utumu hansabu utuanza yadise yudi mana warengi mwana hao hansabu utuanza
subhanallah isaspure sama dudu ijomkinisha kamzaze wa edo force mwana ijomkinisha kamzaze wa edo force ijomkinisha kamzaze ya commence ijomkinisha haukaze lugoze dali lupiangizo katuanze mwana ya dotre ne hobonze katuanze mwana yendi afanye hasi katuanze mwana ya lole katuanze mwana yendi ya sahenyumba banda gena 29 ans wakati kao hakanza ya viole e mwana shoahe na mwana mshe mbaba hamba gojoro da honi wendezao ola mzaza mwambia mbaba kana uroha atuba kivan ya bonga jo ya ukaya zinu mzaze yo uzifanya depuis longtemps Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu yarnike musomema Mwenyezi Mungu yarijali yalikane mbandu kwa hamba subra. Moi je suis en direct, Si tu prends une pause maintenant, moi je suis en direct. Je vais terminer bientôt. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema twabia hamada yinu wazazi wa maori nuonashu wa maori kwa jahia na rugwamada zinu na uchamfu hamada unu bahata mzazi wa 72 ans ola uko urideya uko urombela zeduambi ntu subuti kahajozi ntu amini kahajozi fanya haina hadi alafu mru hamada we kutsona tahaya hurenge mwana hao umgadi kawo mru mme na ungaona mbaba wana hao shinsha hawandashi Yeshinu shahawandashi ya Rabbi. C'est quoi l'excitation d'être excité, de faire ça à ta propre fils, alors que tu as ton mari? Undo uade ganinango mahanyu kamtsukinaya, shega mkando mahanyu kwa wandumaduazi kwa tushida. Na mwede mahule mipira mlilawe. Désolé les kadima. Na mahule mipira. Neze machine. Nemrespectando mahanyu. Na mwede mahule mipira. Dama no juzi nafanya video ya ule hamba gari jo tushe juzi sifanya video nga mwesheli yao wala wa video ya saya nsujua inu haifanya leo nsujua haifanya jana nsujua haifanya juzi nsujua haifanya sawana ila bahi wale yamba gari jo tushe hafanya video yu hahuluka uchu mpira Nous ya kaujirumilia ndo la udamba garja utushe iyo video ya bili deuxième épisode omjiwa hae kwa tumrega wa mpinise omjiwa hae kwa tumrega wa mtlambinguni yefamia hae kwa tumrega wa mzungusano mji haukasi kadofu mwamiji hafanya deuxième épisode ya Latif badiko jo mwinji harenge mpira ndo ya kaudo jitlia na kojolo lawa ya Latif garjo utushe ya Latif ya Rabbi Mwenyezi Mungu nalikuwa na shuhatu roho kuna subra wajue rugozili sawa ya Latif hafanya video ya madu ijomkinisha kazi la hazifanya sawa avane jafanya video ijomkinisha video nafanya juzi atifanye tena shanga mabuka ya honte omjiwahe waono pie video wakomero waone video ya bili waone deuxième épisode et deuxième épisode ça fait vraiment mal au cœur et deuxième épisode jambo bwana shangu kama kala dhanda ukana baraka hini mwa wakati mwanadamu ajuka ubilisi wa nikarboshi haini mwanadamu ajuka ubilisi wa nikarboshi na mtsatsaze mbidi ya juu rangu hono ubayeze suraya unike ubehe Burundi yaho ahemrika udia humenyashe hitwa banda kuna ushida uzia erogo inu nyangu ebanu shartube nweze suraya wangu wajuka wetiramu ebanu shartube nweze suraya gamjwamba hulawar masuje oui je profite parce que vidéo yo nsikitisho mwo ye vidéo yo ini ani yindisi Inch'Allah il dérange soif il y a deuxième épisode ya garjo touché voilà il y a uliza machozi il y a uliza machozi il y a usikitisha uhafanya uchafu ndamno mwanadamu gujitliyo mpira hata kojo lidolawa
la wa mdofikiri tio zamaji désolé gamla wa parce que c'est vraiment c'est honte ala fo mndugu joneze famille zidaza onda uzimi mandugo dezaoje kamndugo sema jingu ni wanwa ilewa bali jwa karu ngwara ngwale kwa tukirwa ishia ngwara ngwale kwa tukirwa ishia ribabu ngwale kwa tukirwa ishia ranguleo gamrongomia do Mwenyezi Mungu. Et quand il s'agit des vidéos à Uchanf, de ma photo ya Uchanf, j'abandonne. J'abandonne. Na mjutsu wa zengu ndo mjutsu wa zengu bali mrongozani limeuza nataka kamtsukiri. Kamtsukiri. Kamtuyelewa. Na mjutsu wa zengu bwana shwango sambani matona. Nikonga mfanye mafoto. Ngamfanye ze video. Mwone mna moto wekawa ani hafanya bezar ma réseaux sociaux. Katushida jiste. Bahom mjiwa wadaza yefamia wadaza shaka bidwa mbinguni. Hauke video ya bili iyo ça fait mal au cœur. Wafanisha uchafu enda mno. Kwa ujunga lila wa mdufikiri tiyo za maji. Za 10 litri na 20 litri tsouzia. Mpira maneda mugurungu adojiru milia. Satsazaze suraya. Oui, c'est Swalihi ma soeur. Wa alaikum salam. Ufanyeze bizao. Uereyesho ngaipasishao. Hause ya uvumbwe mwaname wa mwerea. Yaka hubalase ya pinisielo. Watukufu garba karma video ya Mzadze Maore. Garambia Mzadze Maore woi. Car honte à toi. Tu ne peux pas salir les mamans maoraises. Tu ne peux pas salir les femmes maoraises. Tu te salir toi-même. Ou tu salis c'est waweche. Wedu wafanya uchafu. Wedu wafanya uchafu. Warenge mwanaho mwanamme wa unokaya yeziyo. Waimru wa ushida ukane amvi ulalini mwanaho mwanamme. Ikawo imana wa mzaya. Yala wombani haho. Hotuboni haho. Humrege umatsoda honi. Kutuanza ya rohe. Kutuanza da fanye formasyo. Kutuanza inde ya some. Kutuanza da tsahe nyumba. Ashi asibaki vani. Ewa asibaki ivavo ya dohu jiviza. Mmewa. Nzaza. Asibaki ivavo ya dohu jiviza. C'est ça? C'est ça? Mwenyezi Mungu namnike hatima njema. Namkera dua dzaza hangu. Wa Maore wanashongo wa Maore. Ni huambaze njema mlirendao. Ni ukubaze njema mlirendao. Shawe izu yafanya. Mzadze Maore woi. Kajamelite. Hapamaha. Hajisalise. Na ikana ushida ya menyo wa Maore. Shaguji menyo wa haukaya honte. A elle. Umjikaudu yaliyo. Sura certe o wadzazo kwa jozi jua. Haukaye mbaba mmewahe wa mzuani. Haulawa habiwa abasalzamba ngola pitali. Ne mwana hahe bada hamparisa. Yolala namahe. Ola mwana hawabahe. Yawa basa kena parjokil omjiwa watijue. Nyezi munanike khatima njimanike musomwema. Ya rijali ejoka na heri. Ho hanzahi rabbal alamina. Ya rinike sitara. Yeshaha wasido kana limiti. Mruna tsede hata haonoke mwanange mrumme. Bahare mwanange mrumduhazi. Bahare mrumme katushinda. Haukaba na uzuro wahanyu bwana hangu. Mrenge shahawa mtwendeza kamtushinda makinae na nondo mahanyu wa mwanzaoni. Kamtushinda makinae na nondo mahanyu. Gamrugu kwa nondo mahanyu wa simbu hawa. Haungu wandu maduhazi kwa tushinda. Gamanzode mwadu wa trompe. Kamtukinaya. Ni wandu madisohu juwe rangu hale. Mrwede hata yatimizi. Walaikum salam Jesse. Mrwede hata yatimizi. Mrwede hata yatimizi. 45 wendo. Gorongo mwana hao. Ide mwana hao mwanamme. Yake mrumme udola lada wenaye. C'est pour cela que si vous remerciez wanaume wa Maore, walole wanashohatu. Wanashohatu wa unda maisha. Si vous remerciez wababa wa Maore, walole wanashohatu. Wanashohatu wa unda maisha. Si vous remerciez wantumama wa Maore, walole wanaume ni wajomba wa Komori, ikawa unda maisha. Chapeau. Si ujua kasumre dani nai hawinji. Si ujua kasumfanya nimbi hawinji. Si ukubalize jemaika unyuri fanyazo wa Maore. Shawoi linuka alboshi ye mzaze woi yarenge mwanahahe ya mzaya na mwanamme mzuani yalala naye yarende mwanahahe kae mtumme wahe wakati kao katsukiri mwana wahe yenda ya rohada goni katsukiri mwana wahe yenda likoli katsukiri mwana wahe yenda fanya formasyo shagwanzo mwana wahe mtu baba yatsuba kidagoni uride mwana zaza uride mwana zaza. Mwenyezi Mungu narunike hatima njema uhanza rabbal alamin.
Mwenyezi Mungu narinike hatima njema huanza Rabbul Alamin. Wanashohangu watazongo maore mlaani mruhamaduo mabuka Mwenyezi Mungu naliponesha rishaho haukai tabia hiyo kejahia mayote. Mwenyezi Mungu naliponesha rishaho haukai comportement hiyo kejahia mayote. Inu hamba comportement phantom ya mzazi phantom ya renge mwana ya ilo excitante ya hemana ya mwenye humzaya. Finalement ilade mwana ya hatse mwana hodahoni ya tuanze mwana ya rohe ili ya renge mwana ola ya dola la nae ya dumjiviza wakati kao ya mrumahenge mrumduhazi. Mwenyezi Mungu narinike mwiso mwema yarinike khatima njema haukabo mzaze wewe hujoka nadra hau hujojua ureho bonze iho wende watsahe mazababe alomo bonze watsahe mafrika walo bonze shahuone ya ukaya mwana haho mtu baba wa âge de 29 ans wode utojwa umrenge ulale na wae wakati kanga wana mmewaho. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike mwiso mwema yarjali joka na heri wazaze wanu waduaze shahawa hauka winji désolé winji wa ho wazaze mlohunu Faransa ketina wala wala hunu gamdodo ngo mahanyu nai hautuma ngo mahanyu nai bado ngo mahanyu kwa tushinda wenda Burundi normali kwa tushinda wa mjibizani gamsongwa filamu renga mazababi mwenga wanruho na niganywa ndo mama wazima na mkinaye nizo ngo mahanyu kwa wakati wakaushida washindi wakati wakaufanya shamjanza ukanga mwanzo mke hama wanadamu warumilao ni machine on n'est pas des machines na mkinaye ni ngo mahanyu yemzadzoi ha exagere yemzadzoi ha pama. Wa alaikum salam Abu Ibtisam. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Mwenyezi Mungu narinike mwiso mwema ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Latif. Inde dunia ya mwiso. Inde dunia ya mwiso. Subhanallah. Shahawa Henry hobu waye Burundi wambie mwana vazi. Na zigelegele na zililo. Yemrumengu songo ishem yema hiyo. Ha? Yanjofuka na undibala ulango boju. Ngutsongo fanya dene mwana hai. Hayi? Je manque personne de respect quand moi bien libo makalbosh. Nsuma ki atam du respect. Je dis la vérité. Que ça change. Gamzayo mwana Charlie nous pogosi. Nsumbulenda le la mrajina. Ni kelen tizeba. N'importe quoi. Alors, n'importe quoi. 07 73 90 17 54. C'est mon numéro. J'ai besoin de me parler. 07 73 90 17 54. Je répète. 07 73 90 17 54. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Wayi mzadze maor. Ya lolo ni mbaba mzuani. Wazaya wanasita ranguiho mayote. Wadunga na ngwafanye vya hao hunu Faransa. Wakawiyeshi wakabala mzazi akawdugate mwanahe mwanamme wa âge de 19 ans. Badala hao mgate ya mahaba shabaka wana changement emrume gajaka holewa. Ikamungon mausiku ye mwanahe mwanamme wa âge de 19 ans hakanza renge mwanamshahahe mkumama wa âge de 16 ans ya mviole na wala mbabange vala nzazenge vala wanjofu koni wahundu buyakanza ya mviole. Olambaba mwambie mwanahe ukaya la wada gone wangu wendezao parce que utimu âge va chercher une maison au lieu de rester à la maison wanzo violer mwanamshaha selwa. Olamzaza mwambie ya ukaya kana ujua ula wada goni vanu mwana wangu haukaya mzazole kabule mwanahe yenda hazini kabule mwanahe yafanya hazi kabule mwanahe yende bonze kabule mwanahe afanya mbarongo. Finalement olambaba gachakao yelewa heli mzaza kaugate mwana ikama si mbaba hajuha katsone mrumshe harmashe klanda hodo mshanani arejei haishia mahiyo hofuko nae mwanahe hobwale fuko ndubala ye mzaze ngulalo ne mwanahe wa âge de 19 ans ngwafanyao ndongo ikao zisodizo zina. Ola mbaba hashangaya harikio ola motu hajuhabala habihimbaba hawa mbaba hareme mbaba mbulio ikawa mbaba ika obligatoire de pompier jemrengi ye pompier homrenga mwana hahe ikawa yo kareni mwana mswahe ha deplace wenda ho mjini hula uwedi akauni para daina mbaba waneleze hadisi heli zajiri na heli zorongoza henda ikao yemrumshahe hazifanya. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema narinike mwiso mwema. 07 48 07 73 90 17 54. Ndugu jojo para 2 appel bilibahi ili ripartage ili rambe namna ya makalima mzaze woi ya eleo ya ukaya. Mwenyezi Mungu kanaumba nafasi watu kufika nga mlidunga oban
do mwambiani ya ukaya ile de l'essence bo DJ ça de le combien gasine shughuli ya le meilleur DJ du capital de Lyon, notre frère DJ Sai ikao inshallah nyandu kangani Lyon rima kalbosh roi kounanz roi tsounanz et aussi kuega mjono na Lyon en 2024 gamfikiri kebalame ojone chez les allées dati normali yabo garjo ka Lyon yabo ngarla likao e makalbosh wa tsouranza garla likao roi kounanza ukao sikuo de usiku njekao darmaze hayasa haukasi kardon da n'importe hayasa chazo iyo hayasa spécial il y a le 18 mai 2024 le 18 mai 2024 garjo kaya harmwe shughuli ya manyanyasi DJ Sai iho Lyon, le DJ, le meilleur DJ du capital. Je serai là-bas au sikuo nimlo Lyon gamjo naturamu comment il va danser le hayasa. Gamjo naturamu comment il va saper, qu'il va mettre le meilleur costume. Gamjo nifanye tout pour toi nivaye costume njemarahani ya bwana harusi. Osikuo gamjo nivaye ya meilleur costume rahani ya bwana harusi waye. Gabo siku inshallah ngari mparoni nyoti pia niwangikao niwanza turamu niwanza DJ Sai au kama kalboshi wenji watsora di nizorambao wanaume wenji watsora di nizorambao au kangaru wanao nezi change ili ruhunre namna zerongozi ke hau amani zika usalama kwa tsuranza etue inshallah gamjori wona le 18 mai 2024 iho Lyon arme shuli ya DJ Sai ikao ngondo garando harme hayasa. Je vais faire tout pour mettre le meilleur costume plus le bwana harisi rani ya bwana harisi watukufu jamalif nampare 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 naidanga one numero hangu yabo deja ngweju 07 73 90 17 54 nyezi munarpone shari yaripone shari shaho wadzaze watso ujue sharafa watso ujue yemana ya mwana emzaze we haono ya ukaya vomie ya renge mwana hahe ya mzaya ya mrede mrumme olie ya garde mrumme hau ze bezwe zahe zike zahe ne mrumme hau ze bezwe zahe ya zifanyo na nadamu walomo nziani shahono ya ukaya ngu garde mwana hahe wadahoni e mwana hahe ya kedo shahula ya lao subhanallah na we mzaze mao. Assalamu alaikum. Naïda Marseille, yo. Naïda Lyon. Naïda Lyon. Mais botira dafana konjar mpango mais kasani jue umzazahe safi amza. Umzazahe amza ya mwenye humza. Ode. Mimi sina zohamba. Assalamu alaikum. Yo. Mashallah. 07 73 90 17 54. On a besoin d'un seul appel. Gamona oje zefikirangi zonga nyezi munar hifadh yarunike musomwema yarunike sitara ya hifadhu wana shohar ya hifadhu wadazahat ya hifadhu ulanga rudojo ya ukaya mruka le shahahe et ale shahahe uo hali hitima haringe begeo je sais pas shamin sona unukange begeo nyezi munar nike musomwema yarinike khatima njema yarupwene shari shaho wanadamu wazulu wanzu walesha hao watwele wa yaukaya yeshamru ishomru kashili haukeka hushili yaboti mwanadamu yabo sawa nezi nyama inyama de ukwenda hata halala na mzaze hau halala ni mwana sha mwanadamu yani kwa kilia hahe yarale danzi la mezishenda na tambu na mashaka ili azae ili yahunde namna ye mwana yake mwana adabi yake mwana watani yake mwana ya jom sitili maudu ya mlele maudu mwanadamu ngumrengo ya mrede ukaya yemrumme ya mrede ukaya yemrumme ya bidiale ya tojo ya ukaya ya bo deja hajirende sawa nezi nyama hata mpaka dabu atukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yarinike musomwema yarijali yezichange hauka harambia ukaya na mniombe garjombani na mniombe ganjom kusudiani yode mana silambao katsuhamba utozadabu haupa wanrusheo hauka sikardo vumbua mji ekatsamba mayot edo katika mujo hamba ngazija edo katika mujo hamba mwali edo katika mujo hamba nzuani sha omuhimu nsivumbwe mji nsambe moroni nsambe mitsamihuli nsambe bangwa nsambe sada nsambe
je sais pas nsivumwe jahililo au kaya iyoti de mastehi kaudo nanikiwa Mwenyezi Mungu anike sitara ya hifadhi wazazi hatu ya hifadhi inshallah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gojindora nguda humzazi baraka. Mjondoro mahali mbao mesi. Mesi garushila wa mtukufu. Demokrasia jirizo. Iwadede riswani jidinga rizindara umana. Mais le cœur s'il vous plaît. Kande mwandini na kisoja na silaha zini. Jirengekami la shingazija sivaya. Abubu na jeba mlango juu. Mwana hangu mwana mme hasimu tari. Mwana tari hani wono. Handa mama. Kami la hulele stawi. Ito ubedi uliresu. Joto zame hangazeja. Aboyo hanjanzia. Isisimu ili wa hangu. De ewa de mwanaho mwanamme. Ha? De mwanamme. De mwanamme hakumata ni mwana karanda na. Wewe kama ile ulistawi, iko video de hesimu. Joto kanda gazeti. Abo na ndondani. Alirongoza mtonzia msinazomwambia kinjombe sisi tuwada kama moni. Sila ramati sambali nusu na ule kada hozongo tu hangu nini. Mashallah. Na tilive mwanangu hajiwani ni ilo mboga haoni. Nezima ngozi no bambe kama. Akunili ya wodo no kange begeo shake tibegi. Kajipara na mgunga bidani hatu na faya za ngozi no maore. Abunga mo de karno jarambo kara yonde hija huwata de maore yonde hija himza de huwo. Ya hakaujibu wa shaka jare huwa. Manasuve mwanangu ya msaja. Ya mpozo ya msaja. Ya mbelana zina kocho. Hata ngeti zimutako tumtasha ngumushe. Yawa ni mgumshenda awe. Ibuko hiyo. Tagala himwana mchungu. Katina zuhadashaza nungu zunga zistabishao. Awe. Mguna jike zichumbe. Siwa ziraba kiba. Sinyangu. Amina. Sinyangu mwana hangu. Umrulesha hai. Assalamu alaikum. Mashallah. Mwishazo mama ya hamba bana. Ahamba yeye mwana hae. Mama hasonyo gauni. Halivaya. Mwana hae mwanamme. Hamba mama le gauni lo listawi. Mama le gauni lo likiri. Mama le gauni longa lenda onro mashallahu. Lihensi jo livaya komoli. Ola mzadziha zimderange. Haunioka kanali vatsena. Andu wazazi kao wanza imani. Wanza protejo wana. Nyezi munanike khatima jema. Yarnike musume wanza rabbal alamina. Insha Allah. Hezi baraka zangu na mtume. Likiwana damu wa shelezizana zembi. Nezenjema hamastehi. Litike juana damu ikao. Wajohanza wari convainc. Wajohanza ili. Riheba nodofu bando madzina. Onyesia ukaya siti hamadao. On va lutter. On va parler pour que ça change. Hohanza rabbal alamin. Nemu nyutukufu Mwenyezi Mungu atampaka deabo. Boom. Longue vie à vous, inshallah. Mwenyezi Mungu yarengeze mzazi maure woi ye hikma ni akili izwe kaudo yafanya hosonme mwana hahe yalalene mwana ya mzaya yaone ukaya zinka zifanyisha duniani zinzofanyisha buje bo DJ sa lewa zinzofanyisha sha wako zifanya dezinyama sha sida swanadamu. Mwenyezi Mungu anike sitara duniani yarnike musomema duniani ya sitro alizaya ya resitili shagarjo ya ukaya sisi kana paro johea labe garambo mafiti garjo amba ilizi change hamaste atampaka deabo boom